ججهê bav û kalan, zozan, deşt û çem û bajaran, mêvanek xoşewîst bi min re ye, ji mûşa hêja, ercan konûk, silav û rêz ercanbek. Serçava, şeva te bixêr. Şev û demo me baş be. Hetiye temaşevanê me jî bixêr û selamet hatine. İnşallah programekî baş û nû derbas be inşallah. Bihêvî me, bihêvî me. Ji bo wilo mê derbasî pirsayekê bin, devera serhedê li ku dikeve? Devera serhedê, bolga serhedê. Naşxwal ser navê wî ye Serhet. Yani Serhetê işte Ağrı, Qers, Erzurum, Iğdır, Ardahan, Muş, Van. Muşî got bi çiya û banî û çemê xwe nêzîkê wan e, ew jî Serhedê tê hesibandin. Çünkü welatê me jivistanê şeş heft meha sar û serma û jivistan e. Ji bo wî lema divên welatê Serhedê. Evan şehrê û bajarê hanyanan e. Kek Elî. Belê, belê, li van dikeve. Baş. Belê. Em karin bijimêrin û bijmartin çend bajar li devera serhedê hene? Min jimart Ağrı, Qers, Erzurum, Iğdır, Ardahan, Muş, Van û navçeyê wî. Teqrîben 7-8 milyon tevê gund û şehr û navçî wî însanê wî tê de heyata xwe jiyana xwe tînin holê. Demek ta Iğdır jî. Belê. Ew jî Serxetê ye belê. Ez çûme Iğdır ji xwe. Me Iğdır dîtî. Belê. Yani sînorê wan bi Qafqasyayê tevê re heya Îranî hene. Ji bo wî anagorê wî ji lema ji van vê çiyayê Serxedê û ji bajarê Serhedê. Kek Elî. Baş. Baş. Gelo ev dever a ana te got ji sedî sed Kurdin yan netewnî din jî di deverê de hene. Nexêr, wextê 1915 da ta pêşiya wî wextê Osmanliyê de sînor û ax û tev koçbir bûn û degiş bûn. Ax û sînor jî got degiş bûn, însan jî degiş dibin. Vî dawiyê di 1915 da, 16 şûn da, 1923 ya û 1932 da milletê Qafqasyayê û Tirk û Ecem û zehf însanê wan devşirme çêbûn û hatin çûn li vê welatê ji xwe re xistin ax milletê me jî zehf koçbir bûn ew jî çûn welatê mesela Batiya Tirkan Rojhilata Navîn li wî aliyê jiyana xwe anîn holê. Zehf çawa milletê me li vê dera milletê xeyr ketin nava milletê me. Milletê me çûn nava milletê xeyr da jiyana xwe anîn holê. Her çeşit her dem millet hene yani her dem millet li serhedê jiyana xwe tînin holê. Lêyê herî pir Kurdin. Belê. Sedî wextê ku meriv şehra û bajara bîne anagorê ber çavê xwe sedî heftê, sedî şêstê wî heftê wî Kurdin belê. Kurdin. Belê. Xwezî me nas kirbaya ez û temaşevana got çend êl qebîle li devera serhedê hene û dikarî wan bi nav bike? Belê dikarim tu qala eşîrê Serhedê dikî. Eşîrê jiyana xwe tînin holê. Belê. Tabii li Bakur eşîr zehfin. Eşîrê qedîm zehfin. Li aliyê me Serhedê henekî belkî navê wan vî agayê neyê bîra min jî bira temaşevan qusura me ef bikin. Pêşî ez eşîra Hesena me. Ji eşîra Hesena ji milê Seyîdiya me. Heft milê me heye. 32 berê me heye. Tabii mesela Ertoşya 12 bavê wî heye. Piştê wî em bêjin Heydera, Sipka, Berjeriya, Bekiriya, Celaliya, Cibran, Reşkotan, Şikaqî, Bidra, Badkan, yani Xiyan, Tapî, Xwêtî, Gerziyan, di nav me de eşîr zehfin. Tev jî eşîrê mezinin, tev jî eşîrê qedîmin. Belê. Êgo navê wan gavê nehatê bîra min jî bira qusura me ef bikin. Ez zehfê wan nas dikim û mezinê wan nas dikim.
çuyunu hatına me tekiliye me hene عشیر تevjî qedîmin tevjî xweyê vî axêne belê keremke çxwa ew dibeşin dibên millî û zillî wilo dibêjin la ew ha bêjim ji te re mesela em eşîra hesena millî ne mesela belê em îzolya mesela ez qisasek bidim we mesela em û Ertuşya û îzolya û em millî ne Heydera û Sibka û Biruka zillî ne eşîr li wir dibin du bend zillî û millî ebelê dibin du bend belê zillî û millî belê baş تو عشيرة سبكة خارزي belê دهر عشير خالو خارزيتي زحفة دناو rast عشيرة دو ام بيجن ام خاله ايزوليا خارزي ما ام خارزي ارتوشيا خارزي ما هم خارزي سبكة ام خارزي سبكة يعني عشير تف بخالو خارزيتي وبخنامتي وبتشوينو هاتني بالداوين ستاندني اوجي تف ونا خزمي هاف يعني يرو عشير تفجي دچن و ناوا هف قیز داین و قستندین و دعو دوزو مثلا دعوک ملجمه چی به ام ترج عشیرکی دنی مال مزنی وان رسپی وان شیخ و عالمی وان تینن به دعوا خو دوزا خو چیدکن ای وان جی وسابه ام جی چناو هف جبوی عشیر تف محتاج و احترامی وان بهفتکن بله belê bijî xwe wilo em giş digên hevdû û em bêt em berê yek xwînin îja vî hawî em bêtir zehf wek cewma tê gotin em bêtir jî digên hev xalê delalî ji ber vî hawî ez ê herim pirsa xwe din wez ê bêjim gelo devera serhedê deverek zengînê bi çandinî û aboriyan xwe ya gedayî geda feqîr بله karin ji me re bêjin geda bi çima gedayî û zengîn be jî çima zengîn والله بعردو روماني خو بآخا خو بكولترا خو زنگينه ملتي ويجي زنگينن طبي فقيري مجي هنا فقيري مو زنگيني مجي تبجي معقولن باشن انسان ما انا فيغاوي حياة خو جيانا خو قول سرحد تنين هولي زعفي وي سيو باكي وي تفچونه باجار عالی روجاوا ترکیه لهر باجار نه هول جیانا خواتینن هول تفجی زنگین بونن تفجی درمه اون خوشن بهارات تینه گنده خو تارش وان هنو عرض و زویه وان هنو بگنده خو بچاو بانی خورا مشغول دبن yani kez dest axa xwe bernade yani herin jî muheqqeq têne ser axa xwe zengînin elhamdülillah milletê me du sê tiştê wan belkî nava me da mexsed sadece em neyarê xwe ne em Kurd sadece neyarê xwe ne milletê gelê Kurd piştî wekê dinê em ji her kesî re ji dunyayê re ji her kesî re başin em sadece ji xwe re nebaş mixabin ev nava êşameyî xwe da belê henekî êşê me yê zêde hene yani em ji bo car heye em ji bo tiştê netişt zirar dine hev û hev hez nakin û nexêrxwazî ji hev re dixwazin û hesûdî heye tiştê ew netişt heye yani ji bo wî ew tişta nebe em tiştê xwe baş hez bikin em tiştê xwe rind hez bikin ez zen dikim ki got Kurd însanê maqûlê baqilin bi vê tiştê evcal û kultura xwe jî îna bikî bi her awayê dunyayê belkî bi şert û şûrtê xwe bi zehf jî însana evtirin bi qedîmtirin û bi maqûliya xwe û bi başiya xwe û merhemeta xwe însanekî beynelminel e yani çixwe mixabin ev êjdinav me de kevinin rast Kurd wek tê xuya kirin û wek dîroknasê kevin êgo Rojava yan Ewropî dibêjin got millete kulo dilpaqijê dilî başê lê tevî wilo jî got Kurd bi ser hevdû nezik reş bin bûyîne rîna min veya ma xwedê ez şaş derkevim got Kurd bi ser hevdû nezik reş û hesûd bin ew yane Kurd e wilo hatiye xuya ew jî belkî rast be zêde ji çî wiya nizanim ama ew jî zêde ye ew tişta jî nexweşîkî mezin e ew jî ew çaxî em zirar didin hev yani ew jî zirarekî em bêjin bê tamîrkir ye heya em wî tamîr dikin em zehf tişt xira dikin ji bo wê bede li bajarê me li gelê me devera me însanê genc û mezin û rispî û baş û maqûl û zana
ام زعف بوی نتش جو اورتی رات کن جبوی وی انک تشتی ما نخواشه وکی دنی انسانی ما باش نوجی آخا وانجی رنده درما وانجی الحمدلله بر باشید چه که از بیجم چه یعنی از باشی و ساخی و سلامتی جه ملتی گلی خارد خازم هێڤینە شخوال لدەڤراوە وەک هەموو ترکیژی ئێگۆ گژ دەردەکەون چێ پەرلەمان شارەداری تشتێ وسا چلۆ بنجی ژوێ دەڤەرێنیان ژوێ دەڤەرێ ڕاستێ نخیر انا تو قالا سیاست مواندارت کی ئەرێ ئێگە بە هەلبژارتنێ بسە چمێ دەردکەونە وەک والی نا ئەس نە حکوومەتێ دەبێژم ئێگە بە هەلبژارتنێ دەردەکەوێ نەگەرەکش دەڤەرێ بنە والله كك علي اوان حزب جارتنجي وان ملتا اوجي الجوري دشينن سروكي بارتيا كيت خازن اوي دشينن ملت را دوين اوا ويا مجوارا شانديه هوني جي رايا خابدن ملاجي يعني جوري ده بري جيري ده سميلي خو اواي وصاد دشينه parlamentoy اجا لايقن نه لايقن اوجي السر وجدانا ملت مينه yani insanê go ne layıqê maqam û mevkiya û cîwar û texta be ji xwe pê nayîne ew jî zor mesele yani işte ev hesûdiya gunava me de heye zehfê wî di serhedê de ne milletê wê derê ne ne milletê ji nava millet derketine ne milletê em bêjin insanê maqûlê go ji her gundî ji bajar û ji şehrê û ji her kesî fehm bike û xizmeta wan bike bikar be vî alîkarî û heqê vî xizmet û vî ev ki bide ser milê xwe derkeve ew jî millet mecbûr dimîne ray hilbijartinê de rayê xwe didin dişînin ebelê em jî 4-5 sala carek wan bînin ئەvێ ئەورت سەرێ مدما ئەزێ ئەو پرسکێ بکەم ji بۆ zbêtir li ber kevim ez û temaşevan gelo em ê bêjin ji bo şaredariyê û ji bo perleman endamê wey perleman ê dirin perleman ê Enqara yani hikûmet ez karê ka wilo dike goge yekî ji Qonyayê ji Qonyaya Stenbolê ser navê serhedê derxiya ne ew mirov gerek nüfusa wî serhed be ev pirsa min e نخیر نه مهمه میری مثلا بجنس سرحدی به علاقه و گند و باجاری و تنه نه مملکت خود جیان خنان یهولی رابط چه انقره ایدی به چاوی دیکت هات باجاری خود بو پارلمانتر بو شهردار نامزد شهردار ایجاج بویوی از حد کم کی جید ببرابه و بکار به خدمت جوی ملت جوی گلی را بکه انسان باشه تمیزی گوبکار به انسان را تشتک بکه از خازم او انسانانه هر سر تخته خدمت تک ملت را بکن او شی maalesef heneki ji deha du başı heştê wî nepake yani. Şu ez ê bêm serveya. Demek gavagê nüfusa wan gerek lê em ê bêjin serhedê li Mûşê ne xêr ne Mûşê ve jî dahî mesela hilbijartina got dawî derbas bû qet ne Mûşê bû ji İstanbolê ji Kuderê bû Mêrikê şandin gotin hûnê viyar rayê xwe bitinê bişînin yani hene çêdibin yani her partiyê de her siyasetê de di partiya da di civîna komala da çêdibin dişînin velê ev siyasetmedarana xidmeta wan ji millet re çiloyê lê wekte got te dibêşîr got mere bersivê naz dike lê dixwazim tu bêtir şîro bibkî yani êk jor dibe ew xidmetê nake lêz naxwazim bersiva te bigirim derdê xwe û miradê xwe û hundirê xwe nikarim bînime ziman ez çawa bînime ziman ez dibêm însanê ne layıqê mevkî maqama be nikarin xizmet ji millet re bikin însanê ku milletê xwe naz neke însanê ku bajar û gund û milletê xwe nizan be çi dikşînin nizan bin gencê wan çi dixwazin milletê wan çi dixwazin derd û kul û kederê wan çi ne nizan bin merfê ku ji êşa wî nizan be nikaribe derman bike îja zehfê wî însanê ku nikaribin derman bikin ew diçin terin ser texta rûdinên ew jî zilmeke ji millet re ew ha em hev derbas dikin sebeba wî jî çi ye sebeba wî jî eşîr ku kêfa wan ji hev re nayê kêfa wan naxwaze însanê wan ji nava wan derkeve îdî ew jî ji însanê din re destê xwe şapik dikin wextê diviya meriv di cum'etek de kevir kuşkî xelqê bixe şêrê xwe jî kevir bavê jî û çaxê şêrê me nikare here tujikî yani
maalesef ev tişta di nava milletê me Kurda da cî girtiye yani. Ev sıxıntiya me heye. ji ber vê yekê em timîl paşin û xuyayê me dema kûr jî wilo bimînin em ê bimînin vî hawî Niha rêzdar û rehberê meriv baş nebe, siyasetmandarê meriv û evê gu ehlê xizmetê baş nebe, millet sıxıntî dikişîne. Eva hem ji boî millet wisa ye, hem ji boî maqama xizmetê wisa ye. Gele îlan meriv ehlê wî cî bide yani. Gele meriv ewî teslîmê îşê wî ehlê ke. Wextê meriv teslîm neke iki mezine yani. dixwazim di rêberê gel di êgog wa millet wî pêşxe divêk ew rêber çilo bin والله gele ew zana bin, mütevazî û maqûl bin, bi fikr û romanê xwe şêr bin, heyat û bi holê xwe millet ra evkek bin, örnek divên çi jê ra. Gele bikaribin mesela dertên televizyona û dertên ser mikrofona em mesela parlamenterê xwe navînin got 5 sala carek derkevin ser mikrofonekî حقی زمانی خو و حقی ملت خو و حقی نباشی و نرندی دا دو پیوا بینن زمان تنه نه چونکی وقتی گو تنه به مرم نکاره در که بسر تخت و میکروفون و مرم ملت را با اخفه جه دنیای را با اخفه او جی تشتکی خود تعالی ده انسانه کی yani ایجا جی بوی وی قاسی گلج مرف تشتا تسلیمی insanı heyecan bike. Vakti mer teslim neke ziyan dibe. Yani her tiş ziyan dibe beli. Belê ez berî bêm li ser te jî ez dixwazim Ez xusîrê ji we efû dixwazim zêde ez tiştê dilê xwe nikarim bînim ez ziman. Ez bûyî wî ez biborin ez henekî xemgînim yani. xema nexwe ez û temaşevan bêtirî wan naz dikin bê rewş çi ye naz dikin bê rewş çi ye mebest û qesta me gog e em danûstendinê ter bikin em li ser deverê naz bikin nerînê te jî naz bikin ê cuda bêyî got zehmetî nebigê te nebigê derdora te a girîng ji me re em devera xwe nas bikin berî gizbêm ser tiştî taybet bi hesena ez dixwazim naz bikim şahî û kêf û xweşî ji alîkî de şîn û taziye li deverê çawan e والله ew tiştekî me xweş e. Tazî û şîn û şahî dilcem me kültura me da cîkî xurt e. Em mesela şînekî çê dibe em 2 roj 3 roj eğer em nêzîkê me be em 3 roj tazî de rûdinê. Eğer ne nêzîkê me be em diçin ku derê dibe bira bibe çiqa dûr dibe bira bibe em diçin el cem wan sersaxiyê didine wan em wan ra xemgîn dibin û em taziya wan didin û milletê her eşîrî û her milletê û cînar û bajar û navça êgo dostê û muhibê hevin xizmê hevin tênê tazî didin ew tiştekî zeh xweş e. Tê dawetê jî dawet jî bi milletê meriv û bi însanê meriv û bi dosta û bi muhiba xweş e. Ew jî dawet jî bûyî awayê bi şayî derbas dibe. Wekî dinê jî eşîr tev muhtacî hevin. Eşîr temam di nava taziyê hev da maqsed wextê ku meriv diçe rehma Xwedê veya merfek merçe rehma Xwedê pêşî merfê meriv dikevine binê tabuta meriv dibin ser axê. Îca ji bo wî Xwedê Teala kesî bê kes neke, bê millet neke û bê dost û muhib jî neke. û tu eşîrek bi serê xwe jî li ser hedê be jî li her çar perçê Rojhilat, Rojava, Bakur, Başûr be jî em te bi hev merivin. Ez her eşîrê jî hez dikim, her eşîr jî taca serê min e, her eşîr jî birayê min ê mezin e. Ez ji her eşîrê ra hurmeta min sonsuz e yani. gotina camêra yê zor spas ji te re dixwazim ji temaşevan re bêjim gelî canik û camêra tenê hêvîk min ji we heye got hûn bi Kurdî binivîsînin çima ji ber got Tirkî tê nivîsandin ez Tirkî zanim bixwînim lê ez li ber nakevim bê hûn çi dibêjin wek dibêjin Türkçe bilmiyorum yan biraz ez zanim bi Kurdî binivîsînin û êv erebî jî binivîsînin Kurdî binivîsînin Kurdî xweştir e Xwedê Teala ziman daye herkesî. Mirîşî dayê sî çeşît diqirqile yani. Xwedê Teala zimanê dünyayê de 8 milyar 9 milyar însan heye
herkes bu avaki müşil dibe ev tiştê Xwedê Teala daya millet ez jê ra stixarim ji herkesî re divêm kî dibe bira bibe ziman tiştekî xweş e ziman têkiliya însan bi xweşî û bi başî û bi rindî bi hev hebe ji bo wê ez her zimanê ra siyê xwe xar dikim yani bijîştere û ez ê herim di dawê xwînê de ez Belê. dixwazim dawê xwînê û revandin yani hîn ji hêlekê dawê xwînê belê û him belê revandin cema Kurda kultura Amedê çanda Amedê revandin goçilo xort û belê keç belê revînin belê berê belê yani bifermuk Birêz Elî niha şîn û şayî ranabin xweşî û rindû ji ranabin nava milletê me wextê nebaşîkî çêbe tiştekî me rin jî heye mezin û rûspiyê dev dora ê xêrxaz û bixwazin aşîtî di nava milleta çêbe got boyê millet hev xira neke yek nebe di du ji xwe cê tu zanî kî xûn bi xûnê nayê xûn bi xûnê nayê şûştin ji bo wî meriv gele ji boyê Xwedê nehêle însanek din bedena wî bibe xwelî ne însanek din bedena wî di zîndana da di sinca da emrê wî xilas bibe ne gozar û zêçê wan bertaraf û bêkes û bêxweyî bimînin ji bo wî îlam gele meriv li xweşiyê bigere îlam gele meriv li başiyê bigere ji bo wî tiştê jî rûspî û alim û milletê rêzdar û rehberî û mezinê eşîretên dikevin ara me vê em çin ara wan em nexweşî ji nav wî însanên navbena wan radikin ew jî tiştekî xêrekî mezin e dew û dozê me jî ewha çê dibin car heye em kêmasî dikin naçin em nakevin nava însana însan hev xira dikin ew jî kêmasiya hinekî însana gele meriv zû nava müdahale însanake divê na gele hev bikujin ê paşê ev herin nexîr gele îş ew e meriv pêşiya dawê da here müdahaleyê vî îşê bike nehêle kuştin çêbe wextê kuştin çêbû dawa xira bû meriv çû çêkir fehm dikî car heye em ji boyê berxekî em boyê berxekî însanek kujin set mî didin şerjê dikin didin em li hev tê yanî kar û zirara wî çawa hev derdike yani gele em zihniyet û mantalîte xwe digişkin gele em bixwînin gele em xwe anagorê dunyayê formatlamişkin gele em baş bin ya yekî du kelîme ji me re got ew ê çi be yani em zeh tişta sosyal medyayê da li van de dibînin ji me re pirs û law em dê tiş nabe ya derbas kin yani bira xweşî nexweşî çê nebe kî çi bike bi xwe dike ji bo wî awa ye yani başî her gav baş e kelîma mê her gav ser kelîma nê raye ji bo wî Xwedê Teala başî bide pirsata dinê jî revandinê jî edet e yani edet e car he genc û xort ji hev hez dikin direvin îcab dike ez ciyê dê û bava dabim wextê xwestin çêbû gele wan gencana ji wan re alîkarî bikin ji bo Xwedê got mala xwe çêkin wextê got nedan hem car he bav nade car he dê nade car he nadin car tiştekî çê dibe keçî xort hev direvînin wextê got hev direvînin îcab dike got em meriv jî here bikeve nava wan mezin û rûspiya îja di nav me de edet heye car heye bi edet usulî cezakî dibirin qelenekî tiştekî lê dibirin mexsed xweşî car heye nastînin car heye efû dikin yani mesela dawa xûnê da car heye hinek eşîr heye mesela eşîra xwe te heye tiştek wanê rind wextê mirin jî çêbe xûn nastînin car heye her eşîrê de xûn distînin ew jî dibe bedelekî yani millet ji bo sarbûnê ama tu tiştekî bedena însan ji para nayîne Xwedê Teala nebaşî û nerindî ji nava însana derxe Xwedê Teala vî nebaşî ji nava vî dunyayê vî kainatê di nava însana tevî de derxe înşallah rengê wî tîpa wî irqê wî çi dibe bira berreş spî mor qefirq nake Xwedê Teala nebaşî nexe nava însan berê xwe ez bihêvî me got ev tişt ji nav me hilê û em ti carî hevdû aciz nekin got gimkaribin û zanyarê mîna te got tê kevnav civatê te û kesê wek te û hene êgo xêr û qinciyê û bêrê dixwazin got tê kevênê û êş di nav me de peyda nebe ana ji xwe me em ê li ser koçberiyê jî peyvin bes lêberî wê civaka devera serhedê ji hêla dan û stendinê a kal û xortan navbera kala û xortan de
یەک خوێندن زانین ئەو چاوایە خودیە بێلگا هەنێ یان نها روسپیê baş rêzdarê baş û serokê malbata wextê zeh baqil bin wextê zeh baş bin bi gencê xwe re gele têkilî û adayînû stendin bikin fikr û romanê wan gele hildin çünkü gencê xwe rêya başî û nebaşiyê zehfê wî li bölga me serhedê û van bölgê me mezin rê dikarin nîşanê xorta bidin ji bo wî divî qisasê da rûspiyê baş gele îlam bi gencê xortê xwe re dayîn stendin bikin genç dikare her işê bike ama rûspî nikare her işê bike tiştê ku rûspî dike genç nikare bike herkes göreva wî yani işê wî ayrı ye yani tekilî û romanê wî ayrı ye ji bo wî gele meriv qîmet bide wan meriv qîmeta mezinê xwe jî bizan be mezin jî gele sevgiya gencê xwe jî bizan be ez hatim 2013 de ez hatim agirî Cemala apanê xwe xwe gundê min e berdawa di horta Batnosê û Tutaqê de yê berdawa jêr dibêjin bölga Sîpkaya wê derê bölga Sîpkaya belê rast devera Sîpkayê min bala xwedayê got kesê xort genç keç xort qîz xort gelekî rêzgirtinê didin ê kala ê mezin heb amir yani min gelekî ew rêzgirtin dît wilo hurmet wek dibêjin hîn ew heye yan kêm bûye naxir gele êl ceme û hurmeta mezina heye ji xwe tu nebe tiştekî nebaş e gele meriv çi dibe birabe hurmeta mezina gele meriv bigire ji bo xatirê mestayî û emrê wî çi dibe birabe be her gav mezinê me ji me re digotin kalek me hebû navê Hecî Emîn bû dergûşekî jî ba hata em bêjin 10 salî jî 15 salî jî ba hata mala wî koşka wî mînderê dibir dev dorê mezanin mînderê da rûştandin li pêşiya wî dergûşê veya wî 15 salî gencekî 15 salî ew bi wê emrê xwe rûdinişt ser çokar rûdinişt kalê min çünkü ew ihtiram dikir li cem me em genç em civîn gencê civan em wextê birêda çûn pîrê me jinê apê me emrê wan 7-8 sal wextê em diçûn li ber wan genca radibûn yani ew hîna wî hurmet û siyanetê li cem me ewî tiştê em teqîb dikin tabî fena berê nîne yalnız diya jî heye ji bo wî Xwedê Teala di nava ayla da hurmet û siyaneta mezina û piçûka ji nav hev ra neke amîn amîn em bêt ser xwendinê dibistan zanîngeh unîversîtê xwediyê belga bawernama li wê devera serhedê pir hene belê anha gencê me û keçê me xortê me dixûnin zehfê wî bi her çeşî ji mehamiya bigire ji mealima bigire ji profesör û doktora bigire her awayê xwendewanê me zehfin elhamdülillah mesela milletê me jî gelê me jî milletê zarê xwe û zêçê xwe didine xwendin ew jî tiştekî zehf baş e yani çok şükür anha di nava gelek da cehalet û feqîrî tiştekî mezin e gele meriv vî feqîrî û vî cehaletê ji nava xwe bide rakirin ew jî bi xwendevaniyê çêdibe gele meriv ki însanê xwe xortê xwe tu îro li Avrupayê tu mihemî tu evrensel hukukê de te ew ka xwe kiriye ez bejna xwe li ber hukuka te û li ber xwendina te tewînim her gencekî min ê xwendiye li ber wî tewînim çünkü gele meriv bixûne xwendewan xwendî tiştekî zehf baş e zehf rinda ye cehaletê dibe yani belê rast e te tilser te koçberî bi hêla Rojavayê Tirkiya te bicî anî û li hêla wê jî gava min ji te pirsî devera serhedê gelo zengîn e gedayê feqîr e te got baş e çandiniyê xêr e bêr e bazirganî jî heye tiştên wisa herê demek ew koçberî çima çê dibe niha koçberî wextê ji berê tarîxê berê heya îro yani zehf di nava milletê me her çar perçê
ما روجهلات باکور باشور روجهوا دناوا وی ملت دا sürekli o koşberi çeviye. Vakti ev koşberi hanya çevune از آن کچوا بیشتر شترا میگوت یا وی داوی دنوا وی 100 سال هانیا دا 4-5 جارا ملت ما تقل لکتیه ادنوا وی 1000 سال هانیا دا بلکی 24 تقل لوی کوشبریه کتیه ای ملت هف دگش بیه herkes دنوا ملت تک دا دنوا عشیره دا دنوا چیک دا مثلا من ملت خو تزه ضعفی ویناس کر لجمع نسکی هفته 8 günde جمع تمام چونه امجن لکنه چونه Urfa'yı çüne, Merdin'e çüne, em çüne jur hatine, maciri çi buye, gündeme mesela 2 sal 3 sala bişemir maya, ardeme bişemir maya, em çüne mazı Merdin'e, em 2 sala mane vakti go koşbiriya mezin 1915 da çi buye, millet tev reviyaya, herkes devj ağa haberdaya, çüne hatine ki çüye belki henek ne hatine hev vunda kırına, هنک ملت ما بريدا و د چولو بايدا چونه رحمه خدي برا وندا كريه دي لا وندا كريه مير كلفتي خو وندا كريه جبوي وياكي زعف ملت كاچوا كردي دين تقاساوي و اخچي بو يعني چونو هاتنه وانو كيماسيا وقتي وچاخي كيماسي زحفو وسايت تنبون ترمبل تنبون عربه تنبون عربا گاو حسبون امکان گماسی بو ایجا ایدی کی چو کدرش خورا ما و خورا ایدی ما و ما اولا اوها ایدی کی خورا چخ مرفه خو پس مامان خو دیتو پرسه هفکر يعني سلی رحمه هفکر ایجا خود تعالی کسی به کس نکه يعني ملت معرف قلبا معرفه برز علی راست خالو دوی سردمه دوی ساله ده او سالا 1914 و 15 هر دو کالکی من کوچرون یک کوچبر بون بهلا بن خطه وک ام دبیجن یک جوان باوی مسیب کی بو باوی جامه حسنی بو ام لور کوچبر بون مهاجر جوان هاتن گوتن باوی دایکامه از بینم سر مثلا جناوان چخه ملبو مجر گوتن مل محمدی پیره 4 جن آنی 4 جن وید نزا چلو بلو 4 جن آنی ل الجماجي برك هنا كي الجم كردا كيما افتشت متخص از فياش تربيجن هون جي جنا بردكن يا نايك تنيه والله بريز علي جمازي ده يعني الناس لانها نكار داس بدن سال خويا بيجن ولا امجي سيشار حابين او تشتاتنا يعني كي بيجي يعني بلكي ام بيجن بحزاري داد نوا دو حوادا بلكي تشيبه او جي باواكي تشوا تشيت كنزان او تشتغل جمعتنا عنها اما بری کالی مسیح جنی وی هبونه ای باوی من رحمتی دو جنی وی هبونه ای آپانی من دو جنی وی هبونه یعنی از ویگاوی هنکی قدخه یعنی ایدی هر کس بری دانی جنده دنگی خوانت کردن دکتون ولی واچوی آنیه کم چوا کن اما نه وصانی نه قانون هیا و نظام هیا و تو نکاری تشتک جرا بیجی ایجا جبوی وی اساس خودی حضور بده یعنی وقتی گو حضوران هبه 4 حوانی نه والله جار هي ملت بیاکی حضور نابینه خودی تعالی حضور بده هر کسی یعنی اوی میرانیا بری تونه او میری بری و جنی بری سر هست به خوابو چون یعنی تو بیجی نه نسل نه رابن وسا میرانی کنو یا تو بیجی بلکی ناکن یعنی ایجا شبوی برا کس اقولوا انا الهردري وابوي براستي الهردري وابوي بله وباشجي يعني بربونا جناج بوشيه اي والله طبي نهات دي هرتج بحث كرنو بخواشيد بخد تعالى جن تشتكي ضعف جرينجا يعني جن تشتكي خرطة جيانا معرفة جن اساس دوي وقت معرف دتشسر ترقینی جی سر مزار جی اکا معرف سر دایکا معرف تی خواند سر باوی معرف نای خواند جن تشتکی ازمه تشتکی قیمتلیه برومته جبوی وی گله معرف قیمت بده دایکا و جنا و حرمتا للجمع لسر حد لآلیه ما البلگا ما ملت قیمته که ارزه کی زیده ددنه حرمتی خواند نفنا جیه باش خانه مثلا ده اولکامه دا زف حرمت تین کشتن جسدی
جسدی نو دیوی لعالی باتی و ملت نوا ملت ترک دایا دنو مدا تشتا belki ji hezara pêc heftune yani ama tev navwandane ew tiştekî baş e çünkü em qîmet didine dayîk û hermet û jin û hevalê xwe ev jinê xwe belê شو لهيلا ما شو اجي كوريس الحديم وج جورو مك انا مكو لهيلا ما قابات قلت نسر حديم yê ta te heye tu çar hev jin bînî yan na birêz Elî نا والله تدي ew انا يك بالزور يا بصافي يك بس زيدي baş ne tu jî ne de binê çengê me em jî xwelbelayê naxin yani نا اسبيرا مجوج برنا بجارك الشامي بون زلامه كرونشتي بوج جي ولاتك جوان ولاتي بسلمان بو چار حبي را بونغو هر چارجي جني بون لوكش رش خو كسندي او تاني ساكني بو چارها تشكي نخوش ولو بمهات ازقلكي ولو عاجز بو هنا الورمه زانيلقه تخن جمرت قوتن زوزانا خلكي زوزانا تقو عشكن صرتن يعني ببوره هلا بن خطي تقو ولو وحشانه يعني دانو ستندناوان فردويده 2013 دقه اسچوم افتشتنبو از وقبيجم مات ما إمام يعني بين بهت إمام قومديت شلو نرخ وقيمتها جنيه دقرن يعني أباني متقوتشي كتش شلاو وكهفن أتداني ده قلن الجمهور قلني إيه كتشي تقول قرك نقل كي بها بقناه شما زحمتية نكشينن مديت نوك أو قوت نيقد هاتن قوتن اللي بن ختيل سرخل كيمي زوزانا مديت بيشكت نال زوزانا لدفرني دنك بلا زوان نافنك محمود دفري منه بيشكتنا الزوزانا لشي دفري دن بيتربون زماني زلال ايغو بيت اخبن زماني ما زلال تربو قال لك دفرني دن قالوا افنا ريني ما مستندي راستن ولويه بلي راسته نها بريزالي دايك تشتكي قديمه شێرە چ ژنە چ مێرە جار هەیە ژنێ باش هزار مێریش دikarin bistîrin ser başiyê aqubet dikarin çêkin ama jinê nebaş dikarin hezar zilamî berdin hev hezar aqubetê xirakin ji bo Xwedê Teala mala di mala da jinê başê bi esil nesîbê her kesî ke car heya çime dewa 15 zilam rûdiniş nikaribaniya jinekî baqil dahat bi yek kelimekî dewa me da çêkir yek deqekî yani bi yek kelimek îja car heye min gotiye jin tiştekî ew e yani anal ceme şer û dew çêdibin car heye jinê baqir nahêlin dew mezin be car heye digirin laşka xwe davê nava wî milletê divê ser vî axamira derbas nebe yani örf û adetê me tiştekî baş e yani milletê me her ne kadar ji hev re nebaş bin jî gelenek û görenekê wan qedîm e yani em baxliyê her tiştê xwe ne yani çi milletekî de asîmîlê re derbas bû herkesî her tiştê qebûl kir ama milletê min qebûl nekir milletê min got ez ev de gotina min geçtî شخوا من نفس got ez ezim îja ji bo wî xûn nabe af nabe af شخوا السر وشاجني من أخص از جم خود ولو بيجم ديت مقول هلا ما ولود قوتن مبچاوي خود تشكيدن ديت جبو بلكي يك بيجي آباني تاني وابونيات پسني آباني خودته تناخذ آباني خو ولو كيم بكتبه مخصت بيجي ديمك اسكارن بيجم لور لجنيتي گهداري كرن بله جنê baş fena mêrê baş xwedê de godar kirin niha tu li ma tu herî cîkî rûnê tu herî cîkî odekî rûnê tu zilam herî cîkî odekî rûnê tu li ber derî rûnê ew merfê jî li jor ser doşekê rûnê ew ê ser doşekê nikaribe heqê wî mînderê bide nikaribe biaxive û tu jî li ber derî rûniştî tu dikarî biaxivî û millet berê xwe didekî إزانة بآخذه êzane heqê wî kelimê û wî cî wî cimetê bide ne ê ser wî mînderê wextê wê ser mînderê mînderê heqê wî mînderê nede ew zanayê ku li ber derî dikare wî cimetê berî wî temam vegerîne xwe rast e belê بلي راست شخوا از ديمك انا اسكرم اشتبرسم جرقام من تناسكريت هم بكرديتي خوينيت كين هف هم تجارة خالي منه
يعني سرختيل زوزانش خالي منو تلبن ختيجي خالي منو وك انا مشترقو قال كيم حسني بابي داي كامل اشتر تيغوتن ارجان بك قالوا اف قوتنا اف بسن لقبي بك تجبابو كاري خستن دي يان جي الى خو عشيره خو قبيله خو تستنديه پیشی از عالی باوی خواه بیجم عالی کالی خواه بیجم بله لجمع جمرة دوین ملی قول سیدیا ام قوله کی حسنانه دنوا ما داش 12 مل هيا جوي 12 باوي ام باوي الیاس یانه ناوی کالی من با پیری من مالا سلی حبوه لجمع شریف پاشا هبیه رشید پاشا هبیه پاشای موشه بونه آلکا جی او جی پسمام منه او جی باوکی سیدیانه مال مزنی وان جی مالا مخصوه ای ما الیاس یا مالا سلی حبوش مرا دوین ای آلکا جی مالا مخصو دوین تابی پاشا فرمانا وان درد خد دوی از ای وان بکجم برای وی رشید پاشا جی دوی که یا وان مرفانا حیفن تو هما هر کسی دکجی دوی ملت تمام ده چولوشیا خز اوان مرفانا نه ایو انسانانا نه عفو که سرون که بیل جمع گنده سرونگی نها ترکی دوین قرق که به کردی دوین سرونگ لوی داری ویه شریف پاشا و تاوی رشید پاشا برای وی بیه گازی وانات کن گازی وان هر دو رسپیات کن اوی عفویاوان درخن تابی وان عفویاوان درخن دوی که تو هر سر ایلا خواه yani Kürkiye avati de van her seri la xwe tu jî her ser êla xwe avakî ew ê alika aliyê xwe tere gundê xwe ew jî tere aliyê gundê xwe Kürkiye avatiyê didin piştî hate kelimat de ser min tu cum'ateke da min negotiye ez nevî silo hebû axa me veya ez nizan çikim min vî negotiye mekteba agatî û bektî heye Birêz Elî tu mektebek heye مكتب حسكرنا ملته نا تنيم اوك مكتب تنيم دن قرتو وش بول دنجيت ثاني قدار يمكن بله مكتب تنيا هناك انسان جباب وقالي خو بيت تشت او تشتي لسر ملي خو تخن نا هر دو كاني هر سي كاني مجي كاني تميزن از هم نوي سلي حبوما اذكر يوسف حجي امين كوري يوسف حجي يوسف حجي يوسف كوري حجي امينه حجي امين كوري توبو كوري حبو سلو حبو علي براي هبونه مال مزن الياس يابونه اما ايرو از وانش كج مزر راكمت بيجم ولا لفر انسانتي ها لفر باشي ها لفر معقولتي هيا لفر بسمامي هيا لفر مرفيم هيا لفر تعزي هيا لفر دعو هيا از وانش كج مزر راكم بهجم اسهر ما ناوي ملتي دمدا تنبه چوهر كواش كج مزر راك راس ديمك هما مروف نبيج والله هما بافي ما اغبو هما بنافي بافي خو كاربكو او تشتكل جومي تنبه او من درا مرف ملت بدا بني مرف جهر تشتي ارزمتره ملت مرف را بيجت آغای تو بگی yalnız از نه آغا و نه بگیم از خدمت وی ملت وی گلیمه نه ای عشیره متنی از چه خاد وی آخا باکور دا باشور و روشالات روژاوا دا هیا چه خواه گل هیا از خلام توامه اولاد توامه خود جوان راضی به وی لقب جار هج مراد ویژن مالا 1000 جاری آوابه از دخوازم انسانه که باشم چه به از خدمتکاری وی ملتی بم نه آقا و بگی وی وای باوی من آقا بیه باوی من ناندار بیه ناندانه جامیرانه مالا 1000 جاری آوابه دکارم ایجی بدم ایجی بکارم بدم ایجی نام بدم باوی من تجار بیه مال مزن بیه انسانیتی و جامعی کریه چوه رحمه خوده چوه دنیا ویالی خلق جورا دعات که یو ایجیش خواه دعا هلدم اثر از به حیای ورم جار هم جمع کلی رونیم بابو جانان و آب بدمن والله بابو نان و آب ندمن گله مرف جهت بکه لانسانیتی و لباشی بگره ایجا هنک انسان ما
بێتش بێ وار divê ya ez begî mezaxa nexêr gele meriv emek bide ev millet vî maqamê bide meriv ji wî elzemtir ji wî xweştir ji wî maqûltir tu tiştek tune ama car heye meriv bê xwendevan û bê tişî gele meriv değera qîmeta mezina ji bizan be mîndera ji bizan be wextê meriv qîmeta mîndera nizan be sixintiye digo camêrekî ji gundek derbas bû Birêz Elî digo rêwî derbas bû got rêwî tu kî kuda çî got wela ez xarziyê Xwedê me got wê tu xarziyê Xwedê bî wellah ez nahêlim tu derbas bî ez te dixime misafirê xwe tabî çavê mêrî ki xwe yê malê ji xarziyê Xwedê ew tiştekî menfeetek jê hilde yanî divê wextê meriv xarziyê xwe yê kaînatê be îlla meriv tiştekî jê fayde nabîne zêrekî warekî bereketekî dibe doşek radixe datîne ser doşekî çi qat tişt jê pirse divê wela ez xarziyê Xwedê me rokî diçe camêrê dev dora gund setkin divê wela xarzî Xwedê hatine mala Birêz Elî cam her ne cemê biraj mera şîfakî çavekî şaşekî topalekî şîfa bide kî diçe walatê roja sisêya jî en son mirîş yêra jerjê dikin ya divê îdî bes e ka ji me re tiştek bike kat me anî te xiste misafir divê wela ez xarzî Xwedê me başqa tiştek navêje xwe yê malê digire paşkas jî wît be derê camiyê divê here mala xalê xwe bire xalê te te xweyî ke îja ji bo wî gele meriv emek bide gele meriv emek bide û emek jî ûnvana sofra dilê însan jî ancak millet dikare ji meriv re veke meriv nikare bê hezkirin û bê tiştek millet bike îja ji bo wî mekteba axatî û bektî tune got em herin bikevine sinava wî bêjin wela ez min vî sinavê qezenç kiriye nexêr gele meriv dilê însana qezenç bike yemek emek nan ne belê nan em bê nan bidin wek rast e emek sadece bi nandarî tenê jî nîne bavû kalê min nandar bûne bak bavû kalê min nandar bûne mesela bavû kalê min ê dinê jî navdar bûne yanî mêrxas bûne yek nandar bûye yek mêrxas bûne her tişt bi awakî îlam ji xwe re şertek şûrtek mêraniyê tê cêva meriv wisa nîne herkes kare nan bide herkes nikare nan bide herkes nikare sifra wî erdê be Elmecîd begî pisma kalkê te apanê te tevê Sofî Paşa wî çaxê pismamanê me sed eskerê wan tên welatê me re cem me derbas dibin divên ya ev sed esker birçiye em her ne ku derê ev çawa ev eskeran nan bixwe dibine mala kalê min di nava wî kêşê de dibine nan didine wan tabî îdî wî çaxê pêşe eskera radixînin eskerê wan nan û avê wan didin tabî didine palê evî mir gotine haniya ji kurê apê medenî Mehmet Ballî ji Bulanixê pismamê me ye ji milê torna ye bavê Fariza ye ew wî camêrê ji me re got mişkal û bavê xwe sê kiriye wextê kalê te nan daye Elmecîd begî vegeriye gotiye haza Mêrkî Hesenî nandar e evî ew xwe eskerê mala hebo sifra wî erdê bû nanê vî eskerê da ew esker çi kes bûn ew esker wextê Osmanliyê da pênc hev Hemîdiya alayiyê me Hesena hebûn eskerê wî jî tev ji me di nava eşîrê da bûn her bölükekî her alayîkî sêsid çarsid pênsid eskerê wî hebû tivingê wî hebûn îja wextê 1923 şûnda îdî got xelîfetî xilas bû Hemîdiya alaylarî bertaraf kirin ew çaxî aram ew Osmanlî da jî sixintî derket Cumhuriyetê da jî sixintî derket îja ji bo wî tiştê îja nandarî jî tiştekî xurte mêrxasî jî tiştekî xurte ser heqiyê ne ser zulmê heqiyê îja ji bo wî tiştê maqsed Xwedê Teala malmezinê di nava her eşîrê da malmezinê başê got xizmet ji milletê xwe re dike milletê xwe ser xwe re digire Xwedê Teala wan devamlî qedîm bike ne em ser millet rabin çünkü milletê meriv nebe meriv tu tişnîne her zaman êla meriv nebe meriv nikare bektiya wî bike îja ji bo wî Xwedê Teala malmezinê baş kaniyê temîz kaniyê maqûl tu car nemişixîne û gele merfê maqûl û esaletlî jî gele adîl bin
باش بن انسان خو ملت خوش بلا و جر مثبتی دنیای دور بخن نخوشید آرا انسان دا نهیلن چه به گله انسان خو یک بگیرن انسان خو یک بگیرن که ملت وانجی جوان حز بکن هر عشیره را هر ماد مزنه را از وی تشتی دویجم گله حق ملت خو سر باشی بدن سر رنبونه بدن ریزدارو رهبری سادجه مرخاصینی نه بباقلی و برندی و بمجلی و بقاعده دبه جبوی وی خود تعالی انسان معقول نصیب هر ملتی بکه اواد سیاستی داد به اواد د ملت و د گل داد به د عشیره داد مال مزنا داد مالبات داد به خود تعالی هر گاف ریزدار باش نصیب مکه انشالله بله ایجابی تشتی گو دوینجی مالاوان 1000 جاری آواب ام نه لایقی و نه یا نزم تخوازن ام لایقی خدمت وان بن دلی وان بن بله خو دنا في هاوير ازبيجم هون انا اف دفرا سيبكا از لي قريا د هورتا و دفرا سيبكا تشيا هينه تشيا هي هون روج افاي دفرا سيبكا روجلاتي وين هون روج افاي وانا قولوا لهم بري هفن بله نه ملتي وي الي جموع ملتي حيدر او تبي ملتي واج الي قفقاس ده هاتن يعني ملتي الي جوردا هاتن لما تنزلي وقت قفقاز تبي هفبو وقت سوسيال سوفيتler Cumhuriyetler Birliği karışmış bu aşırı Kürdi sorlu jori bun ma Kürt ali Azerbaycan ev cigo ana stendin ev wari Kürdaye ne wari wana ev teb bela wala bun aşir teb viyali da hatın İca vakti aşir hatın aşir ica hevra zori kirin mesela milleti mezah fiwi levi lafkhistandine ci wari xwahiştin çune ویران شهری چونه تیورگی چونه جی باشقه ایجا جبوی وی طبعا ایدی وقت در باز فی عشیر ترجی برا تیل هبن هرن برا کز لجموان انسان تنی به کسو بیوال جموانن دگونده واندان برا لوان زور بتی نکن برا وان حزب کن دستی خواستری واندا داینن نهیلن کسی بیشینه anlatabiliyor muyum? ایجا جبوی وی راست جبر گوته بیرام ام گریان ام چون شینه که ازو بسمامي بابي خو مجير برسيمو كاني دفرا حسنا كاني متخصص از ناس كوج برغو من سروان قندي نتني جو خالاني من سروان قندي ديروكيت جمرغو تبتبينه او تشيا جو او تشيا جي ورد حمو جو دفرا وان بولغا وان يعني بله مقصد او كيش علي ملازغري علي ارجشي ودري دا هو في علي دبي ملت مج ایران بگره يعني نسكي 16 17 باجاري سرحدی و غارزانی و بلگا باکوری دا نسکی 16 17 شهر دا و نسکی 27 نافچه دا ملت مهنه خنج گنده ایجا اوی ملت هنیا زحفیوش آنا روشالاتا ناویننجی یعنی شهر مزن استانبول و بورسا و ازمیر و لأگه لقونیای و لهر جیه بلا بونه وی داوی مگو بلکی ام ملت خواب سرسله رحم ما بهفدا ما قبل كان بينن جبوي وي ما هناكي خدمات طبعا كربل ازي في برسيش تبكم ابرز قلكي جرينج واوجي ندوري مجارا مي ايروي دبرا سرحدي اتخوازم از ببرسم يعني روجاغو من تناسكريه وحشكري اوزن سلافوري جيره ودكتور احمد بشير انا سلافجي شانت جتره وانجي جمرقوت ومنير جي جمرقو منير عنترات جي جمرقو و ارجان بك لهر چار پرچان کار دکی گو ایلا حسنا بسر هفته اتخوازم یک گلو یک بیک جبرگو گلکی گرینگل جمج ما ایلا حسنا چنو کردن بین سر هف پرچاکش کردا هات سر هف دوی رنگی افکاری تی تکریه یعنی هی او هینا تتکه سرکتیه یعنی هینا بردوامه نها بريز علي خد تعالى بيشي عقوبات بخد نافا ملتي ما تبهف نافا هر عشيري نافا هر ملتي ما هف وندا كربو 3 سال اول بابو كلمه كلام هذا وتاريخ وان هنا بحرف زيرين ياسكرنا از بجنا خل بر بجني وان مزني خوي كيفن وان كيفن معقول كيفن از تمام بجنا خل بر بجنا وان توين خذي الرحمه خوشاكه تمامي
مگو بلکی امامک بدن مگو ام وی ملتی خواه انسانی خواه سلسله رحم نجبوی زوری و زوربتی نجبوی گو ام الانسان کی حقارت عشیرک حقارت وی ام زعفن وی ام اوها نجبوی وی تشتی هنیا ساده مگوش بوی باشبونا ما و چوینو خاطنا ما ام هف ناز بکن سلسله رحمه مگو بلکی ملتی خواه بینن جم هف ما خدمتك جوان را كر اوات تدا منتك نينا ايروجي ببازي بكم سبيجي ببازي بكم هنا جيام دكن هوالو هوغري ماجي دكن خودش توا راضي به كي هندك كي باش كي نباش ام تب ملتي هفن ام تبجي محتاج هفن مطلقا كيماسيد هر جي دا تشيد بد جمع دا تشيد به كيماسيا وزعفي وياش خورا قبول دك نج هوالي خورا قبول دك جاميره كيش خورا تشب بينا کیش خواره جعبه ملت وکریه وجدانا ویجی لانسان آدنه را کی چید که ملت وینه خوده رحمه خواه لمزنا که انسان معقول رسپی فنا حج شکری پروفسور دکتر احمد بشیر جیانا خواتینین هوله جمرا سرفراز شرفا منه مالا وان 1000 جاری آوابه امجاره کی 65 ظلام عشیره ما معقول ما امچونه باشور امچون نوا ملت گلی خواه ایوان ملت می و داری اوای تعبیر قلب خواه سفرا خواه جی خواه واری خواه جمرا خستن آخ خستن خوشی جپچوگا حیا مزنه مال مزنه می ور او ای جزیره بوتا ایش ای ایدیله ای جزیره ای دیاربکر ای مردین ای اورفا ای ارجیش ای وان از کسیج هف قطناکم مالا تمامی 1000 جاری آوابه خدا تعالی رحمه خواه ذریتا مالا عمری مستبکه هینا لوی داره بایراقا ما و تبی ملت می شاخ پزنیا ملت شاخ پزنیا اساس شاخ پزنیا واندایا اوجی شیخ کینه شیخ کاجی ملک می مزنه او خورتکی آلمان منیر انتارات اوی گیبهی گنشتی خواه بهارا دهات ام دچون کدری ملتی خواه توب کر انسان 3-4 هزار ملت لمردین توب کر سایا سری مزنه حیشکری ملتی وان 1000 جاری 1000 سلاوی جواناز چینم ای گل دیار بکر ای گل سیورکی ای گل ماردینی ای گل لموشه ای گل کدرید ببراب به اسلاو رزی خواه جوان مزنی خوراز چینم اگر هبجی کماسی که من برا عفو کن چیز دستیم هاتیم و کریه و چیز دستیم ورزی جویر آواز شون دا جازی بکم دوی راست کسی خواه راست کسی خودت خواه قلب کسی خود خواه امیش خواه لسر راست بونی و سر اکا خوهرن و غرا خوهرن طبی محقق سخنتی چه دبن جار هیا ملت هف تعامل ناکه نخیر خوازی هیا حسودی هیا او جیل هر جی هیا تشنابه ام تب مرفی هفن تب رونیا چاوی منن کینگاد بخوازن کارل دری مخن دری منو چاوی منو سری مش هر کسی را وکریه خدا تعالی عقوبت بده و کیت کاره خدمت تا ملت خو بکجی از حد کم اول لسربه کیت کاره خدمت تا ملت خو گلی خو بکه از خازم او خدمت چیوی ملت به اوجی از حد کم ملت وره فنات دموکراتیک seçime ki hilbijartın şeydi be ya از خازم ملت به 3-4 هزاری هر عشیر رای خواه بده مرفی خواه چونکه او مرفی وانی برای وان تی نجی کی en azından toplantıya ki de civinekte civarekte merif zane ki temsiliyet ve aşiri hatiye şara karşı bir milleti rüştiye. Ez nikarim şara ez bejim ez serukum ez ağayım ez liderim nexir min haşa jme zedeye. Ez xulamıyım. Ez hazdikim vakti rojek çibe millet bina were belki sibi millet kifa ve jmara nehat kifa ve jibrez Ali rahat ray khada Ali temsilciye mine ne ağa begi mine temsilciye mine تکارل هر جیه من تکارل هر آوای دنیای هر جیه بپیوه تکاره سر ناوی من مجول به تکاره عقوبتا ملت من مزنو رسپی ملهب بینه تعوق دوزه من پی حلکه که ماسی که من حلکه خدمتا من بکه بلی راسته اوه اجاج بوی خود تعالی کیت کاره خدمتا کت کاره بکه خود تعالی نصیبی وان انسانه که وقتی نکه سخنتی و او مزنه یا
Ez bêjim ez mezinim, ez Rûspîme, ez ağam, ez begim, nexêr. Ya şivanê gund jî dahî tu şivanê gund du cara sê cara silav nede şivanê xwe şivan cara çare silav nede. rast Îja ji bo wê jî gelek meriv fena çawa însanekî serokatiya millet bike gelek ew jî fena teyî şivanê berpez heye. Şivanê nebaş çawa dike pez wenda dike, pez bir dike, pez de diza, pez de gura. Milletê serokê millet jî wisa ye. Wextê serok baş nebe, millet bela dibe. Millet wenda dibe. Aqibeta wê sileyê rehma wî jî hev xilas dibe. Rê û rêza nikare bide pêşî. Ew jî Teala ji Xwedê Teala wî tiştê nade herkesî. Herkes kar here nava daw doza da rûnê daw çêke. na dika na Öyle. İşte ev jî aynı mesele. xwediyê wê hene her tişt û xwediyê wê heye Bele. Şuan mit gozê te bipirsin bêkat çi kelem divî karê te di tên pêşiya te lêwa te got û ew kelemê te gotin jî normal yani wek dibêje hinek dilê xwe digirin hinek hesûtiyê dikin hinek niza çû dikev normal Kurdin wan Kurd wilo ne Ne sıkıntıya? Ev govî tiştê dikin jî çi dibe birabe ew jî merfê min in. Ez li wextê li cîkî got dimeşim saya serê wan da dimeşim. Çünkü xelqê xerîb hesabê wan dike wextê bi min re mijûl dibe. Dilê wî xirabî heye divê kî merfê wî heye ew merfê ji wî hez nake jî dahî divê wela merfê wî heye hesabê wî dike. Yani çünkü coğrafya me da di axa me da tu bê xweyî mirî tu nikarî meşî. Ji bo wî Xwedê Teala kesî cinazê meriv jî bê merfê meriv nabe yani. Yani bê meriv nabe, merfê meriv qulban meriv e. Car heye dibe, xeta nava meriv da çê dibe ama tedî bûza însan jî wextê meriv tê destê Xwedê tedî bûza însan dihele. Ew jî karê mezina ye, karê rispiya ye, karê ne ama însanê nebaş henekî tedî di nava eşîre da di nava mileta bekoyê ewan hene. Nahêle toplum bi heva bizer. Yani nexêrxwazî dixwazin, dikarin îftira bikin, dikarin derheqê wî de hezar tiştê nebaş bidine. Ew kî evan tiştana jî tiştê nerindin. Gelek meriv ana di topluma me da em bêjin dawekî çêbe, dawa xûnê çêbe. Dedî milletê me din rûdinên divê kî ya divê di nava ayla me qarşî da xizmê me divê en başê wan Elî ye herin Elî bikujin. Ya Elî pê av germ dibe ya pê însanetî çê dibe çima em Elî bikujin. Yani em tiştê xwe baş xira dikin yani. Ev zihniyeta me nebaş e. Gele em tiştê baş hez bikin yani. rast be tenê mitxwaze ez bêjim timî apanê mit gotin li wir li berdawa digo xizmê me ev gotina xizm li hêla me tune mijwar digo xizm çi digo xizm kurêxa zûrê ne kurêxa zûrê yekî Yani ez mesela biz Kurdî tam naynim ziman. Mesela dijmin divên çi jêra kelime gidin. Yani merfê qarşî. Xizm jî xinamî li cem me divên ama ez divêm mesela vî dawiyê min gomijîl dibû mesela anî ziman mesela em bêjin dawekî xûnê çêbe di gundek da di mesela ji me em bêjin Xwedê Tirkiye gencek hat kuştin. Em top dibin em divên kî here evê ku kuştiye di nava ayla wan da di nava malbata wan da en başê wan kelê xewin bikuşin. Ya çima em bikujin. Ew baş evê dawê çêke çima em bikujin. Yani em fikrî û zikrê me hinek tişta da em aqilê me dawî heyatê pêşî em ê pêşî xira dikin. em çi bêjin Xwedê tenê Xwedê çêke ez tenê hêvî dikim gog ev karê te kiriye timî berdewam be û beşek mezin ji milletê me wilo bê serhevdû ji ber got yekîtiya beşekî ji milletê me jî gilkî baş ji me rigavagê beşek ji milletê me tê serhevdû. Birêz Elî ez hez dikim her eşîr niha vî gavê got wextê me vî xizmetê dikir hîna derne got mekteb tu nebûn. Zafê wî me got bira millet her eşîr bira aqibeta wan hebin. Çünkü toplum zû digêje hev û çaxê. Yani eşîr jî zû digêjin hev. Wextê got em bêjin kî serokê mekteba hebin dawek dozek çêbe em daha zû dikevin dikarin kevin nava daw dozê wan bikarbin ser başî bidine qutkirin. İja eşîr gelenek û görenekî wî hane. Yani mesela em bêjin her gundê de mal her malkare nan û av bide. Muheqqeq malmezin hene. İja gelek meriv mesed evan tiştana ji nava me rakirin. Evan tiştana ji nava me henekî qut kirin. Ez jî divêm wiyan qut nekin. Kurd
بفكر الرومان وكولتورا خوا قديمة ملتكي قديمة ملتكي آرية ملت ميزوبوتاميا ملتكي هر اوای دنیای مدنیت دنیای جناوی خلاص نکن اینجا جبوی ام چاره سریا وی تشتی دیگرن اینجا خود تعالی مجی حوالی مجی در حق عقوبتو دا سرکفتن جوان رایش شیبه جمع رایش شیبه ام تخوازن صادجه ایوانینه ای شخصی من از افرنسهلم از هر عشیری وی گلی باکور ای هر چار پرچاجی از حزکم بسر باشی لسر رنبونه لسر آشتی و سر براتی از خدمت توان بکم و از خلام توامه خدمت توادامه هر عشیری تاجا سری منه از گوتنا منه داوی بریز علی دنیای دانا نخوشی کی هیا زارو زیچ دایک تف دگرین انسان مظلوم انسان زمانی وی اینانجاوی ابوریاوی بچیت ببرا ببه رنگی وی چیت ببرا ببه دانا دبنی ظلمه دایه جمرا فرق ناکه کردکی روجاوا دایککی اسرائیل یهودی و یا معصومکی فلسطین لدنیای لافریقای لکد ببرا ببه او انسان لانسان ظلم دکه استر کا دولت به کا ملت به کا کید ببرا ببه خود تعالی جوارا قلب وان اصلاح که و باشی کی بخناوی ملت چما ام انسان لانسان ظلم دکن چه حقی ما انسان هيا ام حیات و بدن و نخوشی بخنه ناوا انسان چما ام انسان بکشن چما ام لانسان ظلم بکن اوی گل انسان ظلم دکه کی دبه برا ببه کی حقارت که کی نرندی دکه و کی وی نباشی خستیه نوا وی کائنات خود تعالی بلا وانج برنگی وان بده کی دبه برا ببه لجم فرناکه جبوی وی از خازم آشتیه کی زوره سروی کائنات یخسم ام انسان اولو بنی آدم ام سونا خواب خواب دست خواب بین اوا لیستگه کی پیسی قریجه دناواوی ملت داد دستی قریج سر پشتا هر کسیه برا انسان عقلی خواب دونه سری خواه والله سونا من نباش یعنی برا به برا دونه کشتن پسمان به پسمان دونه کشتن دولت به دولت را دن لیخستن و شر تشتکی نباش شر تشتک فنا جوستانیه ساره سرمایه اما آشتی اما براتی حضور فنا بهاریه خود تعالی جوی ملت را جگل دنیای را تمامی را آشتی نصیب بکه انشالله دل من کلمه من داوی اوه اگر من ایگو تماشانی مدون چه خواه ملتی و گلی من هنه هر چار پرچا و ملت منی لدروال اوروپای و روشالاتا ناوین لکد بم برا ببن اسلام و حرمتی خوش تولد شینم از برای وان ارجان هر گاف ده خدمت وان دامه مگوت یا هر کس تاجا سری منه و شوات تجی زعب بخیر به تمخست مسافر خارزی دلال عشیرات تجی خورته خالان تجی خورتن خود تعالی تجی به پارزه و سرکفتن جتوش پروگرام ترات خازم و ازاف جی کیف خوش بوم به سلاوکی گرم به دلکی خوشی تحمست کن زور سپاسدار سربردایی جمره گوگ به مرو و بسمامین خوره ملت خواه زمان خواه گوگ وقتا گو ببن مسافر شوه کنال آوی از میوانه ومه از خوارزیه ومه چه سیب کابه حیدر آبه حسن آبه جبر آبه عشیره ما ایله میدن حمو هون هبن هون هفگرتی بن و حمو ملت ما بخیر بن از بهیوی مگو هون خوصا بمینن از تشتکی داوی بیجم برا هف حز بکن دنیا تاوی هف بویه خود تعالی وی نخوشی جنوا ملت ما دور خه جنوا انسانیتی دور خه هر تل سر باشی ببه ده باش
ام گله طرف ظلمی و زوربی نبن ام گله طرف ظلمکار اج نبن از هر گاف ده پیوی خو نویسی خدا یاست کم نه کی چخواست کسه او که تونه کی گمره ماکینه کی دستی خواب ده سری کی چخواد دلیوی صافیه چخواد پاخشه او تشتا تنه چخورا برا ملت عقلی خواب ده سری خواه چخورا برا رندی و باشی بگر سلام و رزی خواست چینم شبات باش به دما ملت ما باش به و زفکی خوش بو شەواتەژی ما خۆش و یا تەماشەوانێ و ملەتێ مەی سەرحەدێ یەک بەیەک کەسانە کەسانە تایبەت ئێگۆل زمانی خۆمقاتە لە هەفگرتنا خۆمقاتە ji pêşeroja me wê bikin birêdana Xwedê silav û rêz ji vir ta serheda delalî hûn hemî bimînin xweşiyê de şewa ma xweş.